istihbar kılaylı. Peygamber aytkan, kim istihbardı bekem karmasa, 3 paydasını aytты istihbarının paydası. Unutpaydı tuğanda. Uşunu uygo al parayla. Atağız gaytaylı, apağız gaytaylı, ayalığız gaytaylı, bala çaka gaytaylı. Aytı öyle koy boston. Özünüzde atkaraylı, alarda da atkartaylı. Peygamberimiz aytты, kim istihbardı bekem karmasa, Allah Taala maga bardık tosulup kalgan, jabılıp kalgan jolдорун бардығын açıp salat deydi. Az aytып atpayım mı? Şu men balamın jolu jabılıp kaldı. Bir dem salıp beresizbi, jol açılıp ketsin. Bağı jabılıp kaldı. Dem salıp beresizbi, bağı açılıp ketsin. Je bir kaysıl jerge barıp koy soyup keleyli, ne kılaylı dedi. Tokto, istihbardı karma. Peygamberimiz aytты, istihbardı ele karma, eş jaka barganın gereği yok. Eş kanday dem saldırganın gereği yok, eş nerse kılganın gereği yok. Үйіңізде тұрасыз, Allah Taala sizге жолыңызды ашат, бағыңызды ашат, бейішіңізді ашат Allah Taala. Жүрегіңізді ашат, hidayаттың ешігін ашат. Қачан istihbar қылыңыз. Allah Taala не айтады? Ушундай барды тардықтан кеңдік қылып қояды екен. Жүрегі сығылған, көкірегі сығылған. Allah Taala кең қылып қояды жүректі. Екіншісі, барды жалатшылықтан Allah Taala маға құрсаншылық береді. Üçüncüsü, ойлап алған жерден Allah Taala ырызқысын жеткіреді дейді. Ойлап алған жерден ырызқысын Allah Taala алып келіп береді. Ошон үчүн иншалла истихбар кылайлы. Астагфируллаха ва атубу илей.